Na jutre rano bude mocný mraz z molhu. Prezeň bude žimno i suho so slunečnými periodami u Banatu, a u Srime i Bački u vekšej časti dňa bude žimnejšie z molhu. Ranša temperatura bude od minus 15 po minus 10, za najvišša dňova od minus 4 po 0 stupnji. I na nedjelju rano bude mocný mraz i molha, a prezeň slunečni periodi so zmenším rostom temperaturi. Na počátku iducoho týždňa z rana budú slabší mrazi, a dňová temperatura nad nulu od 2 po 6 stupnji. Na vovtorok i stredu znova bude žimnejšie i pohmarene. Od štvrtku bude suho so zranším mrazom. Почитувані патраче, був то наш вибор вістох, котрий означали нішкайший день. Тоті і велі другі інформації можете прочитати і на нашому веб-сайту. Наша слідуюча інформативна емісія на jutре на істий час. До відзення. Stimați telespectatori, vă invităm să fiți alături de noi duminică 22 ianuarie curent la o nouă ediție a emisiunii Magazin TV. În cele 60 de minute vom transmite reportaje realizate de reporterii noștri la Zmiai, Uzin, Vârșeț, Coștei, Nicolinț și Seleuș. Iată câteva titluri.